thathum vel zet apil bo wang nuwa kovel chuan Princess Kate Middleton chanchin du omlo zet chu asha chiang ta a natna chim zet cancer alo nei ve reng chuni in kovel chuan ator pui tak zetani nima sela Kate hian treatment la in a hna po a chunzom wat theidura be sei ania a hlim mel du tak po kan mule thwai theidura in be sei te ang tunjum kan video a hian Kate nun phung zinga pakhat a pasalanu Princess Diana nena midam takin anlo khai khin fo chin na te kan en hodon ani Tomh hak tur thana changa naupang en koldan thlengin Princess Catherine hian Princess Diana a enton na sahle a ama nge po in meche enton tlak takani te in asoi hial rengani henglal fanute pahni hi eng ang che a in ange anni a eng angin nge British lal chung kwa an thlak danglam ti te I han en haute ang chumi ma in zirlai no pangte ta na thilom tak en hau masalok te ang activities chale lim tak nen phur takale kha izir thaina tur Emmanuel English School durtanga sangni somni pali achanga sangni somni panga academic session atan class 9 achanga class 12 day and hostel admission honme kani teirol teril ru she thiam tak teacher ten iril rumil tok le itui zong she thiam tak chung si in lekha an hanzir tir chi anga I thiam lawe mo in ti la yin iloman le viau loi si anga I subject tuipui ngai la utak po nuam ti takin izir thei to ang kan video min sponsor to Emmanuel School te chunga kan lom ema he school lu du te tan chuan an phone number kan da hian biak mai tur an ni e Princess Diana kha fashion icon dik tak ania ain cheida na piang kha mitam taknal ti le du ngoi ani zela Princess Catherine po hi adang vak bik chuang lo chuba ka ain cheida na po apasalanu in cheidan hi a copy na sachin le boka Princess Diana in thomno dangdai tak le design moi tak ain bel chin angkha aron in bel na sa le a entirnan he arang kachak rong kor tezar le v-neck hi Lady Diana kortle hak to nen khan adar cha le kong fek dan te hi ain ang em ani thiltheng palla ani hau lo hi amakle zel na ania heng thomno pahni te hi James Bond movie premiere atana siam ve anni hun poi mo bik angchi entirnan afapanau pang berpian po khan Kate hian Diana style kha aring tok le em boka St Mary's Hospital a Korsen Peter Pan korngong warnen aron inlana Harry ashin nuwa Diana in cheidan angdeu chia kha ani mitam zok chuan Diana in chei chindan khan lalchung kodan abo chia ti anshelawa entirnan official royal events a akal voi khatna a akor ha khi han enila royal insider chuan rongdum hi mithi suna atan chawa hak chin ani awangin lalnu chu alom lo khop mai ati nge a hedan hi Kate po hian bo chevele che in Prince William nen anin na inu loka khan hetiang lamdeu kor hi aron havele ani Kate hian lalchung ko member tan darlang kor hak phalani lo ti po hi angai poimo te chiam lawa heta po hian apasalanu kha a enton hle ti alang thaibok he akor sing hak po hi darba omlo ani le a emerald tiara nen aron inbel kopa hetiang ronga in sei hi Diana ngainat ber chin kha ani bok tlireu lam soita ka chuan Catherine hian Diana tlireu tam tak kha aro chuna lalchung ko member dangin Diana sul nu thup baw antumani po in Kate thung chuan chuang takin ain bel zok chin he beng be changkang tak hi Diana ngainat ber kha ania tuna chuan Kate hian events poimo bi ka aron be chuak fo china lalatana King Charles nem nge ani ni po khan khani hlutaka khan Diana isha rengnan aron be nge ani William anupui hian anu par ngun le pal tree chongli po hi ain bel ngun khop mai thilchin che tlak tak pakhat chu Kate hian a sapphire engagement ring in hwal na zongbon kanti mai hi athak ngai mi alawa mase hei po hi Diana ta na siam thau ani bok Princess of Wales hian in chei awar ve hle a kutle ketin noyatan rongsen laka insum harsa ati ema lalchung ko ti dan phung nen ain lat viawani hei po hi tin rong noyatana rong lar war ve tak a pasalanu ti dan chin ang thawani ti turanga deuni chuan Kate hian beklian tak a akchina hei po hi Diana iti dan thawani a
lalchung ko duula usong tak ani le bok anni anga me chedin mun sang hi chu clutch emo bek te dewe mo keng tura be se annia ma se engtiklai pon chu chu anti care bek lawani hetiang deuh hi sports ni khwa a po atheng thau mai ama chuan phekhok sang le pon fen ne na chet vel arem viau lo na a po wantang ma anin lan reng rengin lalchung kwa te chu moi taka in chei reng tura be se annia ma se Prince of Wales thita khan he dan hi bo chia in track suit nen aron in lana Catherine po hian chu chu Antonin sport event a chuan sports Tomh aron in bel ta fo mai King Charles anem nge ani tu ka khan chu chun kil ho na a keiti hian formal coat le sport shoe aron in bel pol boka ma se hei po hi lalchung kwa atanga athen voi khatna ani lo ti kan mule bok a Tomh casual box si classy box si a te hian Kate hian Diana nung aron zoi zela Diana kha lalchung ko zinga Tomh man to lem lo in bel masaber ania a gap kor Reebok sneakers le Levi's jeans te kha simple le changkang box sia in cheidu nulaten tuntheng hian anla entawn berani hemi chuma Catherine blazer hak hi brand lar tak Zara siam ania lalfanu in a ha ka changa darka reilo te chunga shal zo ofekani an anniversary atana Kate korpol hak kha paunza aya to shet chawani a princess hian lalchung ko tera uchaw ain bel lo bok nikum bafta a pok han a designer gown nal tak cheinan Zara bengbe pound som ni vel man chaw aron in belani anitin in cheina atan po Kate hian British brand pakhat accessorize athang bera an product man hi pound li vel atangin ain chanani bengbe cheng zali man vel abe ve chin ti na ani chu nima sela mitti tlai tak pakhat chu King Charles anem nge ani na a crown ron in bel kha ani diamond tiara aya silver manga siam aron thlang tlat mai fashion lama khatiang thutluk na kha lalchung ko zinga chuan englai ma asoi moi ani ngai lawani British lalchung kwa hian khovela tereu annei changtlung bera michen khat phei chuan an tereu nei hlut zong hi pound billion li hu velani anti hiala chuwangin heng an lunghlu nei changkang tak tak te hi lalfanu ten anin bel turani ti hi soi chwa kher lo dan ania nima sela Princess Diana khan he dan hi angai poimo lo masaber ni inalang kumsang ka zakwa sumret chhovela thadelem bengbe abe chin kha tereu naran mai alonia media a po soizui a hlo hle nge ani heng thil te tham tak anga lang te mang hian Diana khan arong bol sak mi puite ang thawani ti atilang china mi puite ne na in po taka om kha Diana ingai poimo berni in offense te wangin lalchung ko dan abo che fau chin Diana kha lalfanu te zinga mi kwa war ma saber tu ania kolaya ama lo betu naw pangte kha apom maya achang phei chuan afop nge chin akhusak dan kha lalchung kwa khan lomlem lo ma sela media mi te chuan people's princess mi puite lalfanu ti in an soi hial renga tuna chuan chuni na chu Kate nena British mi te chuan an hlan chong le ta ani lalchung kwa asoma changa ani khatni atangin ami zenel om taka wangin Kate hi alar ngal le a naupang pakhat a pars akhal tir mai lai te ama ngai sang tu naupang atiti puilai te kha mitam takin an muin an ngai nat pha hle ani lalchung ko chanchin ziak tu pakhat Katie Nichols po in midang angai sak ema kom anwam boka uluk taka enkol selen ani inasiat chung ko thata ka changa lo chuak ni in mangchang a she bok ati hialani lalchung ko tana kumsom pani ronga bol chung hian Kate hian mire theizok te tana thole chanpui hi athupui berani a naupang kum naupang le zual te le natna veite athopui na sa ema Shisel na hi angai poimo berte zingami ani bok Prince le Princess of Wales hi cyberbullying in ngong thalaw aneite khove sha tatar lang masaber tu ania mental health lama harsat na nei naupang te tan an out suak na sa hle bok hemi chungchanga po hian entawn tu thatak an lo nei reng mai kumsang ka zakwa somriat pasari a Lady Diana in mi panaw pang HIV positive achibai kha kan la che ome
kha HIV AIDS chungcha nga wanta ngai dan soi danglam tulian takani afati sungcha nga po lady daina khan thilni phungni anga ngai bo chiat ain pe renga lalfa pale lalfa nu te enkol dan tura lalchung kwa hian phalle phallau an nga hle a nu nu te tuya nau te som anrem tilava zin an phallava nau pangte chu boarding school thataka kalti nge tur anni bok masele di daina kha abul naya afapa te da tura be masaber tu ani journalist kay ko ni soidanin Prince William kha lalchung ko thila zin chhuana a nau te shwai masak berani a Lady Diana Khan ashwai dona akal sandon law ati burani ati tuna po hian Kate Middleton hian ama ngein afati a enkol ti kan muthaya kumkhat ani ma in Australia antlo na a Prince George kha ashwai ani kha tuna chuan fa pathum nei to in anfa te pathum Prince George Prince Louis le Princess Charlotte te hi abul naya a omti rengchin anpoi modan indotin thil ka thliara chung kanun in chung khurnun kan ngai poimo a tunlai chana fa enkol seilen hi a har sa mmc a ti in ke chuan asoyani a assistant te kuta engkim hlanchong theile hlanchong tura be sei ania ma se ke thi anfa te enkol na kong engkima ain rol vek thung he Royal Highness hian British lal thutheng lalwa tu tur te hi nunphung pa ngai tlem tal nei ve turina to a chuwangin sahwana le playground ate ashwai chin hei po hi afapa te William le Harry telaka Princess Diana ti chindan ang thau kha ani Royal Chef lalchung ko asiam tu Darren McGrady chuan lalfapa le lalfanu ni turina to a chuti rwal chuan naupang ni turina do bok ti ina soi Lady Diana Khan afapa te hi lalchung ko asiam tui tak aya fast food aperu fawa Kensington Palace an asiam tulu ber chuan ni khachu lalfanu kha chauka a aron kala naupangte chu chhun tur kha cancel ro McDonald's a kankal don aron tia khai o lalfanu keipo in kasyam thayalom burger chu kasyam thai thawalom kalautia ma se inti hlimna zo kalom andu te in min chang ti ena soyani Kate Middleton ero hi chuan fast food pack arem tilawna a ansung ko biltan hian ama nge hin picnic abwa sai fauchin Royal Chef Darren McGrady chuan Kate hian chef anei lava chauka a annu pale anfa te tana e tur holam mai siam hi nuam ati em ani ti ena soi hetianga remshi takle pangai taka Princess of Wales in afate a enkolawang hian Meryl Ruzaw le fel tak anlani nge arin oma Lady Diana in lalchung kwa ale khovela danglam na thlen atum kha akeng ko sel ni inalang hetianga kong tam taka Diana en ton chung hian mitam tak chuan Katie danglam na hi an fakdel thau bok lalchung ko chanchin ziak tu Katie Nichols chuan pindan chunga aron pen lu a pindan ti eng vek theitu meichia ania mase Diana ang kha chu ani law Lady Diana kha chu mi mit la tu ania meiche in chei moi tak lunglu in bel chen tu ania Katie hi chu a simple thong ti in soe lalfanu ani na hian amani na abel na sahle ti achianga lallani mai tur nupui ani na hian alo in bo sai na sa to boka ain jing tok le ni in amu thei bok chuwangin anuna bung thar akai tur po hi mon om le hlim om tak ani kan be saya risel na thatak neya lalchung kwa ale khovela danglam na thlen tura abeina a malsom na achan theinan du sakna kan hlan mol molani